Malmunu taki tale tunai kene bal re ko wat kiau itu dulu mendar ko bi na kina bona ko kana bi tiko ene kamini sigini dai ya nondaru kilana turamo tisu nondaru kile kendaru kandaru kilana tutu do sama tukina kandaru kilana tela kena bagaya na takie vidana kala rano bagaya ta solitiri na tura dala tura none of us. Amen. Praise the Lord. You can use all things. Amen. The enemies, they have to obey. Amen. They have to obey. They cannot obey. The exaltation and enthronement. Kamu tadi, lebih kemudian sakit tu kan bahasa Malaysia kan di sana tempat tu juga. Enana exaltaki, kena nana lagi bagati kau ni turang cisu. Bagati itu nana bosu mana, enana lesu mana turang, na parosia, nana lesu mana turang. So the exaltation and the enthronement, we have the resurrection, we have the ascension, we have the enthronement, which we have dwell on. We have our reference scripture is Ephesians 1:20 and 21, and we have drawn from Psalm 110:1, which speaks about the Lord, telling the Lord, meaning Jesus, to be seated at the right hand, while the enemies are under his feet. Praise the Lord. Yeah. I'll tell you again in the month of Saudi. I did. No kenda. Okay. Now, see the two put it to the kid. No kenda. And the way done the water keep quiet. Na punua quiet. Done the kino quiet. I don't know the turan. No kenda. The Satu Matanaki Cristo. And we are Salvador Malagi. I want the episode in Waserua. The Tikineo. Don't tell them the Vika. If I don't know you, Chukakina. Io? Amen. Na punua da kuna bata kina kay Kristo ibe. Sa besa na palomani. Heavenly realms of heavenly places, O como ne unikila nyo tuna no chiso kwa omniscient omnipresence kana? Yes. Do you believe that he's omnipresence? Amen. Okay. Okay, and Bible. And the Queen of the yeah, okay, I'm going to tell you two months in the Matao, Nicolona Tomata, hallelujah, while we are with him in heavenly places, but when he's seated at the right hand of the Father, amen, that throne belongs to him alone. And the word of the Lord the Torah of Jesus. So no sampai itu pun bersama dengan Jesus, sama dengan itu telah sel, hallelujah, amen, praise the Lord. Kau orang yang dengar. Amen. Isama lebih kuat kalau meni kuat kita nak kalau teman kaitan dengan terima is actually one authority. Because we are hidden in Christ and we are with Him in heavenly places. So when you are with Christ in heavenly places, you have the power and authority to exercise that power and authority. And we know that we exercise that. Heavenly places. Hello. Even though you are here, physically on earth, but biblically speaking, according to the scripture, we are with Him in heavenly places. So the place that you exercise the authority, when you are in Christ in heavenly places, and guess who are there in heavenly places? You have principalities, you have powers, you have darkness, you have wicked forces that are stated by Paul in Ephesians 6. Amen. Kenapa kita belum maju kira buat Kristo? Itu terlakina. Lalu saya usah emosional. Emosional dari coba mo. Siapa? Emosional mo. Itu mana kau investigasi tadi? Baru menasa. Lalu siapa mau menentukan boleh lah. Itu orang sama
nona kembali maka sama mereka na Yesus mai turun Porosia kan tadi kita bos ada Porosia na apa mau coba sebab kiri ya nona Yesus mai turun and my Batakla will reveal the now hidden glory of the exalted Lord. Dari mana kita ikut dan dua itu. Kita ikut dan dua itu. There is no gift of the Holy Spirit that you don't have. You are full of hope as you wait for our Lord Jesus Christ to come again. Amen. You are full of what? Hope. Amen. For? As you wait for our Lord Jesus Christ to come again. Amen. And the vaccinated to a nui ni the water tiko no na le sumaina turana. Ni no na le sumaina turana. And the Batakla na hidden glory kwaya turwa going to go is in glory and when he comes he will reveal that glory yato ni na kimi no na wa ma kwaya na mai Batakla wani ni klo tiko bwa me Batakla mura mai Batakla be yiko Batakla be yau amen ana mura na sui ko makina amen amen. Praise the Lord. Hallelujah. Saya demanda na Filipai que vai ser rua, viu que não dua. Como mereka não na lesumaye. Filipai vai ser rua. Dio che ti dà due. Amen. Non adesso mai mai I want to go so that his lordship will be universally acclaimed. Memai vaga tetera vaga takila na tutu vaga turana me ago kina me tegen duru kina vaga wa na duru kina me ago kina me vaga tusa na ya me kena you know this atura the purpose of him coming back so that his lordship can be universally acclaimed. Amen. We listen to the choir and to Kuna to Lana, which is over some taxa and sa Rukina Koveltai, sa Buto, Lamana Butoleka, sa Kapitana, na and Valley Soro, Favasa de Cow and the Sotia Tika, Sa Tidasa, Sa Luminico, amen. We are saying that, Pambo, the Christian Ramadina to the Luminico, Yanakaya, Yagoya, everyone data Kina, indeed, Jesus is the Son of God, and He is Lord. So He's coming back. Sabayan darong talito kwa. Amen. Sa tuba na varti. Sa tuili tu sa turun tu. Ela ba tengosi. Ela may pang tu sa. Ela tingin tu. Ela isama ka ba na tu buru-buru mo. Ano na lesu mo na mai. Ela may pang dita kina bura-bura. Hallelujah. Amen. Na nana sa tura kasa tui. Tura. Jesus. Amen. Amen. Mas então terminando que ele não medo, ele não vai fazer sabão no pequeno. Tem colina que não vai ser o motivo todo, é do seu lugar e do seu lugar.
Dalam dalam materi korang itu masih tidak tahu besar materi. Yang nom dah. Yang tidak tahu. Musuh orang semua. Betul sekali. Okey, masih 35. After that comes the end, the completion, when he delivers over the kingdom to God, the Father, after rendering inoperative and abolishing every rule and every authority and every power. For Christ must be king, and he will reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be subdued and abolished is death. Amen. Memang bukan day terkini semai bukan malu terkini nabi ulirkan nabi. Anu macam itu terkena enemy ada yo mati. One enemy is dead. Kembali kisah. Coba sama Allah mau mati. Lalu tu ni mati. Tahu tak mati. Belum tahu. Bukan kita mana ni? Hah? Tunggu. Mereka terkena. Sa, ena mai bom bom uta. Ina le suma ni tura. Ena mai bom bom uta kira na. Mer kedena. Mer wal ketel na ni mate. Wis ka ku ni bom men mate tigo ka ku sa tudo sa be mate na ba. Haleluya. So me ki ni sa be mate to tigo. Bakka sa mi na kelna ya. Praise Lord. Ke ba tu no muita bi buru do to be mate. Tu man da ba. On hold. Betul ada pos malam. Uni pos tak cuma kali yang dalam lagi. Boleh cukup satu tiga. Dalam mana surat tiga motor memang ada nulis mai. Filipai yang awak setor rusuh bertuah. Kesana itu suara yang nak ini nama nulis mai. Orang asal yang terlalu mana sering nama tu mereka. He will return. He will come back. Filipai yang awak setor rusuh bertuah. Ia embesar leoni koro meloma lagi kuikenda embesar warak mikini turan kucis kue elobaka kali tadi na imonda sta bermulu nebaka todo tadi kena imonda sta bakai tadi nebaka kau sa bagaimana tak tahu kasih Amen. Dona tikina bina bekeda, tikina tali bekeda, Amen. Vamos itkachi ko membele tikena. Se membele tira, membele tira tamata ba ngulay na Filipai. Amen. Ya dona dina. Sa ni kormai be? Praise the Lord. Ena ngone ko tikina ba bola. Filipai dona aula pusra ni mati di tua Roma kake de la Roma wila mai Filipai era leoni menua di Roma. They are citizens of Rome and they are so prideful of their citizenship. Ne bakang ngau sampai lagi guna mereka mosa sadari ina sama dibitiu. Ne bakang sana kiri dan orang cubo. Sampai mereka terima mereka sama ni lagi guna merama. Bersama itu guna mereka teman-teman membantu main Filipai. Oke, untuk saya lagi guna merama lagi. You are citizens of heaven. When they were citizens of Rome, na llamado Roma. Evangelho tak Roma. Evangelho tak Roma. Okay, sabus na text. Dika. Evangelho tak baik. Kemudian do diferente guna.
Jesus, Jesus Savior, But we are citizens of heaven. okay? We can hardly wait for our Savior from there. He is the Lord Jesus Christ. We can hardly wait for our Savior. Amen. Who's the Savior? He is the Lord Jesus The Lord Jesus Christ. And bakasa sindo wana taba wasuma o poro wasuma Savior. But the real Savior tu no na. And tu no Savior the citizen or Caesar. We are waiting for our Savior, the Lord Jesus Christ. Savior is Caesar. Na Abraham no. And I come to my person and I'm going to get myself with the field fight. And then I'm going to take my Roma. But I don't care that the Saturday and the Sahara going to go to war. But how come on when it comes together? Amen. What is your name, sister? Amen. You want to know me to come on the weekend? Amen. Something I'm going to go again. Something I'm going to see again. Something I'm going to die. Something I'm going to free bread. Praise the Lord. Amen. You can't put anything in the together. Non da guarda che non devi fare pura. Perché siamo tanti che siamo pure sarà amico. E se siamo magari fare tanto contatti, non abbiamo mai. Amen. Salvation is a comprehensive term. It means born again, yes, but it means more than being born again. It means to be protected, yes, it means that, but it's more than that. It means that your promises are provided by God, yes, it means that, but it also means to you to be raptured by your Savior. To be with Him in heaven. You want to give up. Huh? Amen. Okay. The Santara of heavenly citizens. Amen. One day you will enjoy all the privileges of your heavenly citizenship. Amen. Don't know the son of benefit was I enjoy that to go. You're going to be carrying out what? Amen. I don't care to be married. Never. I don't know. So look in the money. So enjoy that out to the Sena. I don't know. Let me move on. My mama. What's the show on the monotone? Okay. I'm not going to stay there. We need to go out. I want to take it up. He has the power to bring everything under His control. Yeah. By His power, He will change our earthly bodies. Amen. They will become like His glorious body. And another Bible, the package. That is also part of the package, part of the deal. Amen. Praise the Lord. What's the you have a born again spirit. Something get you know so. Sa transform chico. Sa vision del chico. Sa para todo del chico. Y en el nuevo yo en el nuevo. El tu camino sa pelulu chucama. Pitale el motor del teguedaja. ¿Ah? Sa pelulu sa rangosa. ¿Ah? Sa maromo. Sa sinolando reliu. Resposta tu wonder tu sistema. Asa uso como na nila. Sa kama ko bilte mo lande. Sa como na nila. Sa tu so na mo mo lai. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. But the Lord is saying He will take care of your body. And He will be so wonder more. Amen. Praise the Lord. Amen. Your lowly bodies. Your lowly bodies. Now tell me and the vision to be a glorious body. Now you know, to do what I have to do Jesus. It doesn't matter to me. Want to get them making them in the market. I said, I am a car. Katu Voltura. Yakano
dei. Ena ba. O santo na nga o santo mai. Mando wata ni kuwa. Hallelujah. Pa na ya. Hallelujah. Sendo tanto na cara misa. Olha o chumo, olha tu que tá na Gustavo. Se não é para ver você lá. Hallelujah. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. So that's the glorious body, yeah? Amen. Na kaneo, na kaukara five authority su da telma kinama. Hello na mamaro chukina, na kauko si mamaro chukina, na ro tabu di kaukina no. E seren tua na ro tabu di kau, mena bisa obena matalha de cima. Either you have it or you don't have it. Maka sa mata tu na lima, oro na lima na malama lielia. Ke lima na marabu ratuna. Shole mata mai chono bai. Menuna asina no le borota mena bai bai. Ano mo kilo tawa kilo bai bai. Tawa kilo na tawa. Kata ko ko era ba ya ka. Na ko era tu kuni ku ngamai. Yo kana na klo. Italia la peste todo que la taita todo en la samba y tú te unes que no lo tú me rusa no vuelvo a dar de más when you don't have it and then you don't have it and then tú con la de que no les mai entra amen rima la tenga sala chuko na kau ya tabu tú le tabu the Holy Spirit is the power of himself hallelujah. Dona roda na kokora. Sala ko pai bem que mudou no lado tamu. Dona ngai dau tukunia. Amen. Hallelujah. Amen. Tangan ke você rua. Amen. Lorda. Ela to sasi le que na na tamu. Ela sabos kan você ni rota. Não é lá que não é não. Hallelujah. Sa conviction na. E todo mundo le batai mo na. E puno. That's the power of God. That's the power of God. That's the power of the Holy Spirit. You have it there with you right now. Amen, Amen. Ela quer o resultado? Que deve mandar. Deve mandar cross todo um aqui no bar. Equivocando essa vaca tudo na que vai ter Cristo. Quando vai sangrar na câmera, sabe o que na Cristo é na linha tão calor. Dudong na naman na kamay na kakuha nga na kay Prabhu. Hindi sa natin na yan ang nandun po lang sa buliwan ng Kristo ay ang kalong. Hindi na ray-ray-may ng Kristo sa nanda buli po lang. Doon ang ray-ray-may patakaya ay layuko. Hindi na ray-ray-may. Hindi na ray-ray-may. Therefore, if you've been raised with Christ, when you love sharing in his resurrection from the dead, keep seeking the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Don't do the tour que le manda chuva. Do chuva na nabi. We have heard of your faith in Christ Jesus and your love. Oh, no. Colossus todo. Do Colossus todo. Do que não. You have been raised up with Christ, so think about things that are in heaven. Amen. That is where Christ is. Amen. Think about things are in heaven. That's the first command. Think about things in heaven. That's the first command. Not the things of earth. Set your sights on the realities of heaven. Set your sights on the reality. Set your sights on the reality, or set your heart on the realities of heaven. And the killer manelonda la homakina na roman nakro. Manelonda la homakina
in God, Amen. Na mumula sabuni ta kemi Kristo, Kemuni kemo sa mumuni mula sabuni ta kemi Kristo. Amen. Kemo ba kema ile wasanga kemuni yani temoro. Ena le kulele. Kuli Jisu. Ocha no soto pategile. Soto patege Jisu. Ocha kema ile wasanga yani na ena ndara saita. Benar. No mumula sabuni ta kemi Kristo. Hallelujah. O questo non è tempo, ma ora! O icoma! O me do la quando è tutto, non è che. No, furu me che o do la quando è catuba. Furu me tu da temoro. E me vuoi fa. Non è. O ci su se ne ha veduto la brada. O icoma. O do la quando. Non è di noi, a tu i quella è attività. Me botava e quatro mani, non avevo tutto. Foi una vita. Me la vuoi di burro. Non la vuoi di burro. E tanto la vuoi, è tutto il burro. Perché la cacca è la cacca di burro. E a tutti me la butti non hanno pura. Me parlo, me davo insieme, me parlo, di parlo. E dove ti sale in realtà perché la cacca non va. Ma o quella è tora. O quella è la. E non va tutto là. E tanto la vuoi che la cacca me la tava. Bawa cuma teman. Kenapa anda tidak? Mendalam mendalam lebih maroi. It's not the Lord. Don't ever blame the Lord. Kita mendengar berita turun lain asal tungan itu berita. Amen. And when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share in all His glory. Amen. Não é levar aquilo e aquilo natural, não é isso também. Me encontra nesse solo na cantina da hallelujah and none and then together. Can we get together that we are hands of the Father and we are joint hands with Christ. Amen. Que muito dinheiro que não tem nem. Daí ele manda lá no outro aqui não é? Eu vou me lembrar não é isso mais, na Rússia. First Thessalonians 4:16, Aqui você já deu. Não tem pessoa nem bate de novo. Eu não estou vendo como é que não tem novo, Nella sambulan di Konga, nella kauga di baka ke ira nella o, nella beta ke la tura nella makau, ia nella bakina nella ngai kipa ke kai na tura na sistema mui. O kwendo ngai ia na beba ke mui do ka te ke ndo, nella posta uo. Amen. Lesumani tura ma, nella lesumani. E ruotu nella lesumani tura, di sakla ga. Wala ke ni matai nella lesumani. Andava to ka chuko na boso na rapcha. Non te non le smai. Che non le smai mo. Le smai non ne los. Cada tu del tomana ode. Oi non mate allora. Cada no mo terna ko to non sa mate che non tomata. Non è una parte che non mana. È santi come lo mala. Action in the morning. Amen. Present in the Lord. O mo te non ricordi che non si minuti che ne va. Action in the morning. Present in the Lord. The kai tipo ele se aventura na lona patikina romana espírito nem mona alô que vai do lembro de takum ele muito não metakum se me vita que ele se aventura é que tu olha tudo que toma na coração mate tu vai que Cristo tu será o tu não que vai tu vai que ele murmuro tu será de sada roda já muito que é o mer sada roda o mer quello che sarà da santo lo todo tu non di Cristo non è tu salokina che non è quello che va da santo che sarà lo meglio che sono se qua bisogna amen bisogna un capo in the tickling of the night sarà la tu devi trovare questa mattina tu che Cristo camuri con le chiede da San Politico per la vita attacca natura che magari deve chiudere cazzo tu ma dove vai lui e ne becca o sai che tutto becca Poli, mas a vida vai ter muito. Uma tua de nada, amen.
Do not ever be distracted when you are serving the Lord. Colossians 3 tells us, set your heart, amen, and think, no matter some, on things above. Set your heart and think on things above. To know where Christ is seen. Now, no one took it to us. Think they're like in the world. But you are only 2 times. So I want to okay. I want to answer what she's on my. But what you will be telling the right another. To be one wow. To be one wow. I'm telling you, wow, Matthew. Yeah, see what happened to her. No way. Amen. Praise the Lord. You will never ever be disappointed. Amen. Dado lo que somos na março, então trabalhando no março, nós lhe queremos depois você pode usar uma de pensar vamos na tarde de possa não vou lhe viver com a tua tática, não vou lhe viver lá no que manda no que na rama de daí na possa negócio de sabão mandar até sair e mandar com mais de durante a gente que sabão de dar para o negócio de sair igual mas mesmo não pode agora ela se me vem não vou lembrar que o sabão é dor de o que mami não vou lembrar pula sawari que mami tu não sana não mal ver que mulher nem me não vou lembrar nem sobre não vou lembrar de tomate no sumo de tu que mami não vou lembrar de revelation na clube não vou lembrar de o word na clube não vou lembrar por antes isso não é foto pode entender mas eu que me pague lá com a clube sabe a primeira até que pero covi me lagi me gosto de até nada isso não me mistura nem com burla de nada Praise the Lord. Mabagit na tayo ng tuloy na nalabas na gano'n na tayo ng nakasalahan ko. Bali na tayo na tuloy doon na kingdom tambo kasi ko tatal. Doon magandang gudulmay. Doon ka na lawas ni tuloy ni lato tipo. Ni santi na sa walang kanil sumunod programa. It will be like a big mountain eye. Nagyan to torno ng sumunod programa. Ni pinimol ko mo kung kung kinakalo na video ko na singo mo. Sandi na sabola ka din ni sumunod tulo. So sana ka ang verity ko ni ito na kanil ti man kalo. Nagyan ko ito may bango na mas ni bolang ko ni no na mat kinusay na tuwi. Kasi di bango ko Lord. What does this mean? Di bango ko man ni winamumul na patikyaw. There are some things na nampula ni usay na tuwi ang mamati at nampula. Orang yang reda kina natural. Ni ko siya no sikuro mo na mat kinusay na tuwi ang reda na tiki ko batura. Biya ang reda kina nakali tuna kana kalo sa na kakapa na ba ta se botu biya. Nere ni mati so I can see him clearly. Au ba na kina na kalo ila tuna ko sin kalo ni ko na kana ya bu na ban bu mi roma. Isandi na sabor ka ni tuna natural. Amen. Ang bambo ni kalo e pas kenda isa roman kenda na kalo me na sabor ro te kenda tipo. Bago na te kina na kalo ni kena ba chung Bible school. Ang na ba te kiyo don kana do hindi ba siya may baleta because of the word of the Lord. Sentaling ko na ka just because of the word of the Lord. Yung kana na was not only the hearers of the word but be the Mari na kino para kalo ni may tining na the Bible school baka natin siya na naganda may tumba isabol ka English man na kalo they have to be serious in their walking in the Lord to trust in the Lord and obey the Lord. Mari na kalo ni na response mo naman go the glad go catch to the lot of things in your life and God is trying to activate ni kemi sa kalira rot ko wana kalo. Kung ambo ti ko ni kale ko sa to kemi namoni sa to na bakit ka kemi do no ka kemi kina kalo. E baro ko endo kay tinaki na kalo. Para ka na kay ko pagka na ito mati ko na na kalo na no so siya mo kay na sinulog na kay ko tapos na kay na kalo na no tamasa. Ni kaya kale to na no mo siya kaya ko kaya na. Pero ti ko ita ko na kalo na mambuha. Rome na may tingin na no Sunday school, dapat nanti ko na naman ko
kumai na viewers na live stream ka tapang bote tiko ni roba roba kumai na kuna baba ngai roba roba tibeki na nakalo na takaka kan bira na kena takai tu na bas ni kono na no pula kono baba re tiko kina nakalo na traina era silu na kene bukan da to pati tiko ena kamne ken kono na ka beso kono takai tiko nakalo ko pai no na rewa ke na ni wasu na kalo ser kali to na kan ta no na be ka ko tinga kena nakalo era silu na kene ko ye kere tunga ngere steering mai kama kini kalong kikira kina kina na sere kaya benar puta kina kamera dari kuat. Dapat apa kena kena para kalau dapat tanpa kena kalau.